MATTHAIA good news ke tu zong so te in zo ai in chei bek le zani in July ni so bali tho chang jana kan san sin thar nek te lo ai tha ila apwang tu was chi le tu thari ITI ven kumpuan committee te swan ve sunga thil bo tam le tu ti ringa turin pa la ITI ven sunga electric wire le thil dam bo soi la tam le a kumpuan committee lam te swan ven sunga hin ka na tan kai walin zamin sa kan duty to ani electric wire route sing the human nito of hey mai pa ta hian den sunga thi bo chin de man swal ne tura mor ta ka duty me bom ani Vengchhak Mizo Student Union General Headquarters MATTHAIA Quality Education hu halma kong so ne ani Vala pa hol ko ta changin Higher and Technical Education Directorate Office ko khay ne ani Sarkar lam swan ta na malaka unqualified teacher te su ban tu sui huwa kong so su resolution siamin iko ne MSU President Dinal Kumay Swan unqualified teacher te Chen sa pe su MSU in charge ilo tu asaya Ramshwai Kuten Central Service tura zilai te fui ren su siya qualified lang si tu anuwai ren su siya kiyam harsa ti tu asaya MSU ngin na sarkari na tilo tinglawan swan ato kaya na tanong palakan tu asaya ani Mizoram ifiam na si Asia to lalaki na rin kay su Mizoram Super League kaya na ayin na akinala damlaw ni chhuak makse Mizoram 10 Ball Pool Championship 2025 tuma tuklok na iswan na rin tuwing po at ang vena sila lalaki na yan Mizoram BCA tanang pringal po yung mga iswin every time na champion kuya Akaya tinutulak tuwing alam siya ang lawanin. Mizong British politician, Biril Van Islamic through Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI via Women's Wing FLO in Annual FLO Women's Achiever Award 2025 Aizo South India to Evelyn Nakyan Soy Moina Hikachan Khan Taj Ivanta Hotel Kauhati Asama Assam Governor Lakshman Prasad Acharya Nandan FLO Women's Achiever Award Hili Kumsong Swang Sinto Ania Professional Line Shang Huamin Mizoram Achamin Zaya Ma Evar Kainalo Beli Politician Lutu Sibir Lutu Council Kamakal Lutu Happy